tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyababaje ni ukutaruhari. Reka amakuru yacu tuyahere mu misozi miremire y'Umurenge muri Kivu y'Amajepfo ahatuye Abanyamurenge hakomeje kugenda hagaragara umutekano mukeya, ibitero byinshi byakoresheje leta ya Kinshasa bikomeza kugenda byibasira imihana y'abaturage. Amakuru yacu turaza kwibanda cyane mu gace ka Mikenke gaherereye muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yizewe aturuka mu gace ka Mikenke gaherereye muri teritwari ya Mwenga mu burasirazuba bwa Minembwe agaragaza yuko Mikenke ikirimo intare za Sarangwe, ikirimo amadubu, mu gihe ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bemezaga yuko Mikenke bamaze kwifata yose bamaze kwigarurira bakuramo n'ubundi MDP twigwana yakorera muri kariya gace yari imaze igihe kingana n'umwaka yarigaruriye. Tubibutse yuko Mikenke yigaruriwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize. Murumva ko agace ka Mikenke umwaka weneye kigariwe n'ubundi na MDP twigwana ikurayo ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihe bwahakoreraga ubwicanyi bwinshi. Mwagiye mubona amavideo menshi y'abasore bafungwa bahambirwa bakubitirwa mu ruhame bambaye ubusa. Ibyo bikorwa byose byakoresheje leta ya Kinshasa by'ubugome byo kuvangura byirobanura. Ibyo byose nibyo byatumye MDP twigwana ikurayo ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihe bwaza bakorera ubwicanyi bwinshi. N'ubu ngubu kuba leta ya Kinshasa ishakisha kuhigarurira no kugira ngo ikomeze bwa bwicanyi n'ubundi yahakoreye, ariko imigambi y'umwanzi, imigambi itegurwa n'umwanzi yo kongera gufata Minembwe na Mikenke bagasa kandi bakasubiza itoteza. Ndibuka igihe twakoreraga za Ngoma habaga umukoneri witwa Ekembe yagiraga nabi cyane, yari umubembe yatotezaga abaturage akubita abaturage abaziza isura yabo, abaziza uko basarira. Ibyo bikorwa byose kuri uyu munsi kuba leta ya Kinshasa yahashora imbaga nyinshi no kugira ngo bya bikorwa bibahakoraga n'ubundi babikomeze, ariko hari ahantu muzi kuri hari abasore bahetse isezerano batemera na gato yuko koresha leta ya Kinshasa yakongera gusubira kandi mu mihana ituwe n'Abanyamurenge, kandi Abanyamurenge ntiba bifuza ko baza kubarindira umutekano. Nubwo harimo bene wacu bamwe bakorera mu kwa leta ya Kinshasa bagenda babwira abaturage yuko ngo bakwiriye kwakira leta ngo ikaza kubarindira umutekano, ariko abaturage tuvugana nabo n'abashefu bose batuye Umurenge bavuga yuko koresha leta ya Kinshasa igenda ibica, batayishaka yuko yaza kubarindira umutekano, yuko banyuzwe umutekano barindiwe n'abana babo. N'ibi ngibi bagenda bakoresha muri bamwe bene wacu babwira yuko ngo bakwiriye ngo kwakira leta ya Kinshasa ngo muri Minembwe ngo ikabarindira umutekano. Abaturage ba Minembwe bamaze iminsi mu kaga, bamaze iminsi mu bibazo, bazi umutekano muke bari bafite mu gihe leta yakoreraga muri bice bya Minembwe. Rero kuri uyu munsi warone simbona umugabo witwa ko ngo ari umujanama ngo agisegeti nka Kongo ngo aza kubwira abaturage ba Minembwe ngo bakire leta, nkaho batazi leta iyo ariyo. Leta barayizi kurenza Kongo kuko yabarindiye umutekano, kandi ntabwo twamye turabarebere. Leta yaturindiye umutekano iminsi myinshi, abaturage ba Minembwe bazi ibibi bya leta ya Kinshasa yakoze. Niyo mpamvu kuri uyu munsi wanone Kongo nta magambo yabwira abashefu, nta magambo yabwira abaturage ba Minembwe ngo bamwumve. Abaturage ba Minembwe bazi neza ubwicanyi leta ya Kinshasa yakoze, ubwo yagiye yica abana bose ibaziza akarengane, ndetse n'ubu ngubu muri izi ntambara za vuba ziri kuba bari kugenda bagera mu mihana basanga basaza baneye guhunga bakabica, bakagenda batema ibigori by'imyaka kugira ngo nutishwe n'isasu n'azicwe n'inzara n'iya jenoside n'ubundi yateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na Gitega. Rero agace ka Mikenke ku ruhande rwa leta ya Kinshasa avuga yuko bamaze kukigarura kose, ariko amakuru yize amakuru kuri yatumye nkora amakuru uyu munsi nuko agace ka Mikenke kigenzurwa na twigwana ibice bimwe. Ntabwo mvuze yuko Mikenke yose igenzurwa na twigwana, ariko igice kinini kiracyagenzurwa na twigwana. MDP ikomeza kugenda igwanira abaturage bo mu misozi miremire y'Umurenge, ibice byerekera ku gaturiro uja za Minembwe, za Karingi, ibice byose hano hejuru ku dusozi habaga inkambi haba n'ikaya guverinoma ya Kinshasa. Biriya bice byose biracagenzurwa na twigwana mu gihe bakomeje gukumira ibitero bishakisha gufata Minembwe. Kandi ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakomeje kuhatakariza cyane cyane bashakisha agace ka Mikenke kuko gafite strategie y'urugamba iyo zabafasha kwigarura Minembwe biboroheye, kuko bamaze gufata Mikenke, Minembwe nayo biroshe kuba bayifata. Ariko mu by'ukuri amakuru yizewe nahawe n'imbone zaje ziri kuri tele ziri indani muri bice bya Mikenke nuko Mikenke ikigenzurwa nabo ibice byose byerekera mu Karingi hano ku gaturiro. Hano hari inkambi y'Abanyamurenge, hano mihana y'Abanyamurenge hose haracagenzurwa na twigwana, nubwo koresha leta ya Kinshasa iki mu bice bimwe bya Mikenke, ariko Mikenke ibice byinshi biracagenzurwa na twigwana, kuko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bo bemeje yuko Mikenke bamaze kwifata. Ariko ibi ngibi ni ibinyoma, ni propaganda. Ibice byinshi bya Mikenke biracagenzurwa na twigwana. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa
Kinshasa bavuga yuko bamaze kubafata, ariko amakuru yizewe nuko bayirimo ariko ntabwo bayirimo yose. Ibice binini vya Mikenge bifite strategie y'urugamba hejuru ku dusozi hano hamye habera ingamba zikomeye cyangwa se hamye habera intambara zikomeye, aho hose haracagenzurwa na twigwaneho. Urumva leta ya Kinshasa iri muri ino bice vyerekeza za Mikarata, ariko ibice byose bigana za Minembwe, za Karingi ku Gatuje, hano hose haracariho twigwaneho, mu gihe batabemera na gato ko bafata Mikenke, kuko bafashe Mikenke Minembwe nayo bisigaye mu kaga. Niyo mpamvu twigwaneho hariya itari guheza umwanzi umwanya wo kugira ngo ube yafata Mikenke, kuko Mikenke ni agace cyane gafite strategie mu vya gisirikare ku rugamba. Niyo mpamvu bakomeje kugenda bahangana n'umwanzi hariya, kandi ku ruhande rwa leta ya Kinshasa mu by'ukuri bakomeje kubatakariza ubwo hata amakoroneri n'ibindi biyongozi bitandukanye bikomeje kugenda bigwa muri ya mirwano ikomeje kubera mu gace ka Mikenke. Ahandi naho hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye, isibaniro y'imirwano ikomeye ni ahantu hitwa za Gatobwe, iraza Rurambo na hano za Mitamba, mu nkengero ya Mitamba, mu gihe iruhande rwa leta ya Kinshasa bakomeje kugenda bahagaba ibitero biremereye, ariko ibo bemeje yuko ngo baza bakumira ngo ibitero ngo vya M23 ngo byinutse mu mushasha ngo bishakisha ngo gutanga ramforo ngo ruguru ngo babimira ngo iraza Gatobwe ngo na za Mitamba. Ariko mu by'ukuri amakuru yizewe nuko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bateye za Mitamba bagambiriye gufata Mitamba, kuko naho ni hejuru imisozi ya Uvira, ifite strategie y'urugamba kugira ngo babe bakomeza kugaba ibitero mu bice byo ku Ndondo. Rero urugamba ruri kuba hariya ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bavuze yuko bamaze gufata Mikenke, mu minota itari myinshi baza gufata Minembwe, rero ko hari forces za M23 zaje gutanga musada biba ngombwa yuko ngo bazitanga muri operation ngo habaye. Ibyo nivugwa no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ariko amakuru yizewe nuko bagabye ibitero bazi neza yuko Minembwe amaze kwifatira bagateka hose bakiriza rimwe umuriro. Ariko kuri ubu ngubu nzo kuri Minembwe iracyarimo intare za Sarambwe, Mikenke igice kinini kiracagenzurwa n'amadubu. Uko niko byifashe ku ruhande rwa leta ya Kinshasa baramaze gusinya yuko Mikenke bayifata, Minembwe bakayifata mu minsi itarenze 3. Ni ukuvuga ngo kuwa gatanu baje bafite gufata Mikenke n'iposho bafate Minembwe, ku cyumweru bakore meeting, ariko ntibyaje gukunda kuko babiteganye na gatanu Adu yaraje arakwitwa cyane ntiyagera kuco yifuza n'iposho. Adu yarakwitwa cyane ndetse aza kubatakariza ku cyumweru Aduyi naho aza kukwitwa cyane. Uvuga ngo imigambi leta isa no kwigurira au plateau nizo mbaraga kumuje kugenda bakoresha, ariko ntiziri kugerwaho nkuko babyifuza, nkuko hari yabaze kuhasanga izindi mbaraga nazo zitoroshe. Mu ruhande rwa leta ya Kinshasa bari gukoresha imbaraga z'umurenge bakoresha za drone zitagira pilote n'ibitwaro biremere za Kateusha, bagenda barasamiha n'abaturage naho bageze batwika amazu batema imyaka yabo ibigori. Ariko ibingibi ntibikintege MDP mu kurindira abaturage umutekano, bakomeje gukora ibyo byakaba kugira ngo bakomeze barinde ubuzima bw'abaturage mu gihe bukomeje kugenda buri mu kaga, gukomeza kugenda buhungabanywa n'ibisasu biremereye bya Kateusha bigenda biraswa no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Rero uko niko byifashe ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ko barakoresha imbaraga z'umurengera, imbaraga nyinshi kugira ngo babe bakwigarura au plateau, babone gukomeza izindi operation mu bindi bice bitandukanye. Ariko ntago biri kuborohera nubwo ari benshi, ari ibihugu byinshi, ariko abakomeje kugenda bahangana nabo twigwanaho ntago bakisi intege mu kugenda bimira bino bitero bya Angola, Abatanzania, Abarundi, FDLR, Imbonerakure. Niyo mpamvu bazagera ku ntsinzi nuko batita ku bwinshi bwabo, batita kuko bangana n'ibikoresho bafite, ahubwo bita cyane kurinda umutekano w'abaturage batuye muri ya bice byo mu misozi miremire murenge. Rero turakunze turakurikirana amakuru kugeza kuri ubu ngubu, ntandi makuru y'imigwano aravugwa muri plateau, gusa ibitero biri kumwe n'abacu, ntago abacu bemeye kubaheza umugongo isaha n'isaha gwasura kandi rukambikana, kuko nejo hiriwe imigwano burinda bwira mu bice bya Mikenke. Ni ukuvuga ngo Aduyi aho ari ntari gukenera guhunga, naho abacu bari ntago bishoboka ko bagengura, kuko hariya n'irembo rifite strategie nziza yo kurinda Minembwe. Ntago bishoboka ko Amadubu yahava ngo ahasigire umwanzi, kuko Amadubu havuye Minembwe urumva ibigiye kugira ibyago bikomeye, bigiye kuja mu kaga gakomeye, kuko Mikenke niho hari inzira ihuza Minembwe n'Indondo. Murumva Mikenke itagihari Minembwe, noneho ibisigaye gusa mu kizunguruka, nta yindi nzira ifite ihuza n'ibindi bice bitandukanye byo mu misozi miremire y'umurenge. Niyo mpamvu hari yakomeje kugenda habera isibaniro rikomeye, impande zose zikomeza kugenda zikoresha imbaraga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Rero turakomeza turakurikirana amakuru yo mu bice bya plateau ya Minembwe, nguko nico tubereho nk'abanyamakuru genda tubashakira amakuru avugwa hirya no hino. Ico twabasaba gusa nuko mwadushigikira mugakora subscribe bwo mukaza mukikwa n'amakuru tubategurira umunsi ku wundi. Rero kugeza kuri ubu ngubu ntandi makuru imigwano aravugwa imurenge, ntihagira ikindi kiza guhinduka turaza kuyabagezaho. Mwakoze kubana natwe.